Musibire kurungi twakutangerera edakika n'ishatu ezarawo mushayibiri ezo mwibazyo gwerizoba netwakira omugacencire ebiro byokwezi bya 14 okwezi no ku 12 omwaka n'2020 omugacencire nuwamanya Serena na mutahi wanje Brian Sande nitwe turabe ntukusyaho amakuraga omwibazyogo bitureka tubanze twakire bikure byagije hamutwe kuturagaruke tugaruke n'amakuru mbwijire. Emitwe y'amakuru nekushyikibwaho Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. Omugacencire kireki President Museveni yahigabanyisha enjero okwatanisa nawe okusya abantu obuhereza. Ekimwe no gambara aba MPs banyu nojya mu miroko mukorogana na president. Akaruru k'2021 abantu abari kurenga 20 batendekirwe okurinda obusinje. And the DPCs, OC stations and OC posts will all have eyes on you. Okutwara abantu kukorera mu mahanga gaheru kugarukiremo Heights Recruitment Agency etwira abantu 200 zinakola research emala okuva ku Facebook, WhatsApp bichi nga bandagira hezi ye namo obwesigwa. Emito y'amakuru yabaniye kushyikibwaho Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. Gunda murundi tugaruka kwakira omumakuru ombwejwire President Yoweri Kaguta Museveni arukusherura akaruru akobwa President kandi nuwakwatire ekigombe cha NRM ebendera yahiga abanyishenjero okubasa kwatanisa nawe bakabasa kusya abantu obuhereza. Museveni yagambebi obuyaba nabuganaho abebembezi bekibine cha NRM hamwe nabo bona abachikwatire ebendera omu district ya Kanungu hamwe na Rukunjiri ahacaye echarukunjiri echango. President Yoweri Kaguta Museveni yakirwa abebembezi b'ekibine kya NRM abarumwenganzi ihanga mwe na minister achaye echarukunjiri ahiyaba nabugana abebembezi b'ekigombe okurwa mu district ya Rukunjira mwe na Kanungu. Abebembezi bamusimire birunje byabakorire hamwe no kumwisha byaraganise. Such founded hospitals of Nyatibali and Kisizi from the Catholic and the Anglican Church respectively offer good service, but people cannot afford the cost sometimes. Alongside this desperately needed request is the desire to strengthen health centers with the new ambulance for Gambara and another one to serve Nyatshemi and Nyarfandre health centers with. Your Excellency, niteka ku shegeri babo rubutorwa orusekorwa konka kine moto za tourism roads Kanungu is a tourism district really. Wera buguto bito buterwa Kanungu kanyantorongo kugaruka kwata kisoro ubuguto bwakuzamuka abero abo burabuze bakafite bakasya amashanyarazi ku byaro mu kintu cyabere kitakabahuga rural electrification program abanyera tuyale arebeto tutere mu ngaro aba rural electrification program. Enganzi ihanga ruhakana rugunda yasima mukuru w'ihanga ari kugira ngo nagezaho okwata mukono g'umuntu wa burijo akazahura Uganda yagitaha murembe hakiye zindisi n'abandi bantu benshi nibajefuza kandi babinuremezi eyi bari kungira n'inkahe ahabwo kuba Uganda inusi kandi President w'itogo target ye echaruka n'omuntu wa burijo nicyo tatumirazo mu kishaka
Museveni mu kugamba kwe yereka ku government ya Uganda erugere hari ambientasi hamuna n'entunguka ekiyashaba abanyishengero kugumana bakwatanisa nawe nawe cyati muhabza abanyuganda mbata itwaika tene kikuturemo ekimwe n'ugambira aba MPs banyu twarazeyo bareke kandi kuza ku futeshuka bakazumbi nabwo bundi niwe yongere mishara kandi ukawuja kukenura abandi abantu bawo ukawuja kubanza kuyikenura mbwene bishop ukibaburi kibakete isi kibecyo President Museveni yahamya ku Uganda bwa hati ne kiri kubasa kugirema okutungura abantu tene kikuturema of course tukubasa kukora ibintu byo mu rugumu so ekimwe no gambira aba MPs banyu n'ujya mu miroko mukorogana na president mu tengeneke ekimwe abanze gukora nikira practical ekimwe cyo kwita prioritization that's all hatari tuteri ekikuturema abebembeza aba bamusimuse bitebe amacumu hamuna n'engabo ngakabono ko kumwendezo businguzi omburo burukwija gasha kwa Michael Tumwachi Michael tugumiza munamakuru abakacikwa ka SEC bebembirwe Jacqueline Chatwire yahumuriza abantu ba Kanungu ahabo kugira ngo President Museveni tiyabasa kwika mu district yabo okubasa kuronda akaruru abo kwerinda kujanjaza kakoko aka coronavirus abana bagira ngo tubashemerwa ahakuba nabo babana benda ngo bambugane kandi bagire ebiru kubashasha ebamugambira okugambe bino abembeza bakwasire bendera kibina cha NRM hamuna n'abanyisengero ba district ya Kanungu batumire kubuganira president mu district ya Kanungu kandi omukoro gwabaho erizoba Jacqueline Chatwire yashobora bwenshi president atabasa kubahikaho so President Museveni nico atarabasa kugera mu bantu kugira ngo tutendeze ahabugwire bwa covid nico buri ahantu haraza arabugana abantu batararenga 200 people nakwasa omwami Mugisha Zefa bendereji oguya kwase bendera bobona abarabiro mu karuruke kibina cyabo kandi yabashabo kwatanisiza hamwe okugira ngo babase kusinga ebine bindi bendereji mugirinde munonga bendereji etakagara bendereji etwisabu singu zitena okurugera kimwa hasi okikarurengo gwe haruguru abantu abutura ronde twayombekereje nunje hamire ya NRM irabase kugira obusinje irabase kugira obumwe kandi kayeta n'indunguka etalimu omukururano aba babugana cyaye cya Mayor's Gardens omurembo chihi aho omunyishengero wa Kinkizi West Ruji Kaberuka ari kuzwekera team ya RDC eyatwi enyuma tukatwine abantu ababiri batujabiriza hatwine abantu bo kutemekanyisa sikwe echo ne kigambo cyanje nyonka abanyakanungu batwire bine kizubu cyabo cyabagemeki bamajana baremero kushasurwa government bitu omuzekera wa president Haji Shafik Sekandi yahameza abantu abangu ku government yatandikire kubashashura kokati ya government ikirize bajangu abagumire nyuma bubakebere ziya files bakoze nshana na munana amajyage bakibere last year process yo cyo yatandikire hati Uganda hoye Museveni hoye Zefa hoye gasha kwa Weza Wilfred Zamu nage byobururu Minister wa Science na Teknolojia kandi or MP ahabwa shema municipality Dr. Erioda Tumwesije Kasyamutwe atekurine abanyashema abo arukubagira ngo bebirwe ahabihire Erioda gambire bizoba ryanyomwe bazyo obwabire naronda obushagici omuri tendero ward omu division ya Kagango
ahabo kugira ngo minisiteri yodabire yamara ubwira atari muri shema abanyashema bamwakira umutawuni yakabuwe. Erioda nagira ngo akashanga abanyashemano babonabona n'iby'amagara abantu bari kufa bwira bwashesha. N'abadokita na leta kiriniki hariyo cyenda na munani fata rumengo Uganda na Bujurwa turumabizi karaguru rero fasi Bujurwa aho cyo kumbaraga muziuka batirisho munani indagabaga ganda mangu nabana MP na tahingwa cyenda munana naragura abagabo bakuru bajya kumkanza niza n'abakebera ba gitendero kandi bawo gitendero AIDS niyo abantu abakacha bayimwino okushemererwa gitendero AIDS kabanza. Erioda ashabira abanyashema kwebuza ngo habwe nshobo yabira atakabire MP amashanyarazi gakaba gatura umurika buhe honka gatari mu byaro. Gakaraba mushanga gakaza shamunga factory hagati ya Tanamnana na Kagademi. Abashkurgombe Echkondo shaka kagitendero okuza cyamuntu waraite n'shongejo nugora rero mpato muntu witendero ari kurani gafutera katesh natakwe cyakuye bamumba takabashabire bagenzi babo ubutare kure cyo bakwasire mazima mureke tuze kurondera Dr. Yoda Karu abeshonga wana mazima nangwa konkana ngo tigawa bisaka nkare ngambu sizaka wana muntu ni MP minister derinyondi kanjende ntere oboko wunda kwetegereza ecyarije kuba Erioda agize unaje kugumiza munatungure by'amagara kandi mu government yahereze kurabya mukombe kirwarro eri kuza kombe kwitendero. Rosemary Nyakikongora arabwira bari kurondera Karuru mudini okwegendesereza. Nyakikongora agambire bo bwabira byo mu kanisa ya Cyabandara cya Chovu Uganda ahuje mima bahanda bire nasima mukama habwo kumarabyaho hantebe ya katana tine cya kanisa ahabwa Shema district. Ubwebembezi n'ubwebembezi babantu gambe nguto zine dini twantu gamashanyarazi tugine dini amashumira bantu tugine dini hata babaryo mu kanisa umuntu bashaba tuyeta dini nareba mu masalamu nareba mu bakatoliki nareba mu bakristayo nareba mu bacwanga. Nyakikongora arashabira abanyashema kwatanisa na jemimo kwenda kwihamwe imihondano ye dini n'ingande bitwiro mu district ya Shema. Dine jineja kubaretera ibisoro abo kwato kwasa kore kintu urukwenda kuhabya abantu urukwende cyawe rera hamherwa byo kajya ngo rinoza kwereza abantu for prosperity omucyara ogwashema shemeje nungi ahabwa cyane hakurgaha kuzombyaagana nente n'obuyamba kujya hamizi nabwo tugabayo jemema bahanda gizirengo cyumuretire yasima ruhanga no kugira ngo izoberi niriyo yabiratireho kumushabira mu ngwara bo mu Karuru bite cyo mu gisho yabira mwesimbire kwa Karugamo ikeshengereza nazo mu ndagano naragana narahanga ngo kwarinda byaho kasinga mya musinga mbene cyo nicyo cyandeta kumusima kuba kuna mwesigire nawe yamberaho yampera gasha kwa Mike atwakire Michael webare abanyayuganda bari kurenga 200 okuruga omukitongore cha Hayes Recruitment Agency nibo batwarwa ahero y'amahanga okuza kukora eki nikije aho bwa nyuma y'ebitongore ebi okugaruka mu kwikirizibwa okubasa gukora emirimo yabyo. Bwa nyuma ya President Museveni kugaruka mu kwikiriza ebitongore biri kutwara abana ahero y'amahanga kukora abekitongore cha Hayes Recruitment Agency cyatwara abakozi bari kushika 200 kuza kukorera mu Dubai. Turashitamire twakumanitebekanisa abana kandi nitutubahangwa kuba tini contracts nyingi munonga so different clients bakaba imirimo mingi hatu twamanyire ngo bari baza kwigura twabagambira ba preparing visas z'abana then twabasimbuka. Bowazi yayongera yagira ngo kibaretire babana bo batange ibindi bibina kutwara abana heru no kugira ngo bino bwesije bwinji umbantu ecyo kuraka kutwara abana nahabwe abo bwesibwa babantu batwinemo
kampani y'itweji ebiriho ahabwa abantu abarukora biro muri twe kandi no kubatwariza so kuriya teka hakarimo abantu bagambira batahi babo bizira aho bagenda abantu batuyirimo bwese bwinshi kandi turi kubashwaza kandi ubu bamwe mu bakozi abaza heru y'amahanga kuza kukora batugambira enshonga habwenshi bagira heru zinakora research mara kuva ku Facebook WhatsApp bichi nga bandagira hezi ye namo obwesigwa era kyovola najjana kuhezera nange tebanjiyeyo era kati wola batugenda kati ubundi niza kukora hari abandi abo gukora nabafuna miliyoni 3 aharina kuganya niza kuba nifuna miliyoni 3 ebitongore biri kutwara abanyayuganda kuza kukorera heru bikacingaho mu kwezi kwa kashatu President Museveni yacinga ihanga habwo burwire bwa COVID-19 kutaho mu ihanga nko muringo gumwe gwo kwetebekanisa zo kurwanisa uburwire obu gasha kwa Jime Muhumuza bare Jime twaza kumuraho tuceruniwe omu makuru agacencwire netugaruka mugarukurataho isheshe kubarukaho koranorya kasasire rukujunda erunzirwe hihi n'abantu ara ezurukoma n'abantu nahateze bine nekidukano ekimweshaga metukweta daisenti enshonga z'ekitashaya cya bunyonyi abatakani benda gavumenti ekirize ebyaraganize urunaku rw'akatari rwo kubanza urwa katano turakira kubona abantu bingi barugesera inyanja Murigamwe ashemeye kugira amagara marungi n'amashemererwa Kazire Health Products bakwinire cyama cy'amagara marungi bakwinire lemon green tea juice erukuruga umajane ga kinyasi erimu n'endimu na cactus nibakorera Kazire aloe vera green tea drink kurwo muri rukaka na cactus ne yamba abakushasho munda umugongo n'imishwija ya buri kanya bakora na Kazire orange tea juice ne korwo micungwa na karoti okuyamba misho kwezaje neho mubiri gwawe amani hamwe n'abana kura kurunji bine na Kazire vit fruit juice eri kuruga omu beetroot ne yongere shagama nyo ebyaba Kazire amagara gawe gashemere okshubura note mushanju 82 kinana 16 22 bihamibwe UNBS Echo kunywa ekiri kubobeza omumiro ukashemererwa ni Nkole banana tonto. Nkole banana tonto ekozerwe omu bitoke obwoki hamwe no mugusha manya akanikara kitu buzima iwo taferwa bunusi. Nkole banana tonto neizira omucupa ya mils maganashatu tere kuretera hangover nekorwa aba Akahama Enterprises Uganda Limited okushubura no kumanya biri kukiraho tera noti mushanji 58 ananibiri 54 notina ninga noti mushanji noti 5 11 19 14 ihamibwe UNBS utakajinywa utakayikize imyaka 18 y'obukuru. Nkole banana tonto na keitu buzima. Muhame Financial Services n'ekigombe cyabikoguzi ekinembwa za Cyenkuru omuri Kabwohe aharuguto rwaza amasheruka municipality ya Shema netusima na Rukundo Mpango bamemba bitumwena ahabo kuhagira banka yanyu mukagisya hamutindo murungi kandi nitubebaza tutine bugarukiro ahabo kubika kurungi no kweguza kandi mukashashuraje ombwire rero banka yanyu ekunde ekure kurungi twinobohereza burungi ahari yabo
bona abarikwenda kutwegitaho tushikirire aha amataji gitu gona kumanye birukukiraho kamwe nubwo muganda niyo moto yitu nitubendeza Christmas nungi n'umwaka musya kubabero gwihorere anzi bango nari wanika nsanga ku Silverton Gardens hano haba ngenda kwanjurira mwanyiraza bakazi bange bengena gwasimbaga ya mwezi gujja katika ibanda baweka muweke aho uri yagenda ngo sina waka ndonda bako banange gatonda yampa bakazi banange owaye mwanyina kati ono bakuweka atono nakulera mukama nayamba ate mukama nayamba ati tumanyi mulamu oya ndoba ngo sina waka kati nafuna mudabo nanywa mukama nayamba ngagera kurango mutacyamara kwe kongera ko uri wakubira aba gwese obada kubira simu ngatokwata kumba oli ano bakuleze kunjaga zaki wanoba ngo sina waka kakati nafuna waka leka bandere mukama nayamba heresi drink nico cyo kunya kikozi gweje kunywibwa buryo omwe kikozwe kurwo murondo omukuzanumi bottle grass 40 omuzabibu ekimoli cha roza atumijia obwo cyamwe netangahuzi cyangwa madokana za supermarket so mu ihanga ryona eco kunywa mukama nayamba kitongozibwe aba UNBS okushubura tera noti mushanju munana noti 10 mushanju makumyana 10 mukaga ninga noti mushanju 5 mushanju 5 na mukaga noti anana mushanju nimbachira omu Allen Interiors ni shamaduka erikuguza ibyo kukozesa omunju by'omutindo amatara ga chandelier shower mixers hand wash basins toilet seats shower cabins kitchen sinks carpets hamwe n'ebindi bingi neshangwa harugutorwa akik Nyabong Road orwaruga ombaspark kuza omukijungu mbarara kumanya birukukiraho tera esmwe 0754 inamushanju mukaga rwenda 21 Mwami. Percho kurondo mukoko kitari mukayanje niki. How are you, darling? Thank you, darling. Thank you. Kaka mukazi wanjye murachi. Echamanoza kuchimanya. Tayewe health products abarukushangwa protein na mushanshu kashasha ntungamo ahar kabare road nuba kwanjurira ibyo kunywa byabo nga tayewe aloe vera drink ahur kuba watuntu muri mushwija typhoid na nokushohoza bine na tayewe pineapple flavor drink yoro kunyuka ba waterera jambo sanyiga asma na norukoro hazaba kuteraho na tayewe kombucha sana non alcoholic drink erikozi yo butwa mu mubiri ekigure misi okushasha munda erikuchwika mu nshonga z'amaka noba nokukwata ho bukwata amakuru marungi noyenda omwanya gwo kuhumuriramu okatunga obugwagye humura Skylight Hotel Rukungiri nugwo mwanya gw'omurembe manya twine restauranti omuturu kutekera chansya ningashi breakfast enuzire twine ebishenje byo kuraramu ebya double na single ebiyonjirwe gye birimo amiza gari kutagata byine intercom na za screen z'omurembe waza muno shatu ni bungereza manya twine bara erimu ebyo kunywa ebya bumuringo byona notorana ekikushemerire hamwe na DSTV parking neye marira Skylight Hotel neshangwa hari Karegesa Road hey na bus park Rukungiri ebirukukiraho tuterere aharunoto mushanju 83 kinana nshanju 33 Buganda kombucha Buganda kombucha Buganda kombucha Buganda kombucha Buganda kombucha drink kyekyo kunywa abantu kye bayayanira ensangi zino ate nga kisangibwa mu matundiro wonna mu ggwanga watakainza mukuru mwana wa kaleka muloke umulanga bwerere abantu bwe baraba Buganda kombucha drink bwe batabacyangarana bwabasinde bye mwagabude tibabyagara urabe banje basiduka Buganda kombucha drink. Attain career excellence at Mayanja Memorial Medical Training Institute. We are internationally recognized and fully registered by the Ministry of Education and Sports and National Council for Higher Education. We offer diploma and certificate courses in clinical medicine and community health, medical laboratory technology, midwifery, nursing and many more.
Furthermore, we have state-of-the-art skills laboratory for practical lessons, conducive lecture rooms, fully stocked library, computer lab, and accommodation for all our boarding students. We offer transport for students to practicum sites. Vacancies are available for Senior 4 and Senior 6 leavers. Call us on 0200923468. Mommy Bunny, yes? Is that power meal for baby Bunny again? Bunny has had a weak health lately. Have you tried Yoba yogurt? Yes, he used to get it from school, but where can he get it now that school is closed? You can get Yoba yogurt from our local shops or even order it via door-to-door delivery services. Yoba probiotic yogurt is naturally healthy with nutrients that protect our children from cough, flu, skin rashes, and even diarrhea. Let me rush and get him one very fast. Look, I even have one here with me. Thank you, neighbor. Please remind me to get you money, and we stock up on Yoba yogurt for Bunny and us too. Just look for yogurt brands that have the Yoba stamp. Yoba yogurt is good for both children and adults. For more information, call 0754 22 9892. My family takes Yoba probiotic yogurt. What about yours? Yummy! oko nukuterebo yaferira mu kwesharinga rero abanyabuzarebe umurya abana abakazi n'abazire bakaraba mu kubonabona kwango omukayi eminyeto batahibanje okwesharinga tini kicuru kuyamba okwiyeho nkire tukushesheka ishagama n'ukufa nawejo kundensi yawe utakayejumbera mu kwesharinga obutumobo n'ubukureterwa aba local initiatives. Ocherunitwe omugacencere abataka bakorana oryo muri Mbarara City babasa kuterwe sheshe eshaha yona abwa kasasiro ezunzire kandi bari kugamba ngo erumune mitumbiye nyamishwa okurundwa omuhanda hihi namaka gabataka kasasireji yamaraho okwezi kandi shemerere kubanenagwa omurike nkombe konka abataka nibagira ngo nenagwaho abahirwe contract. Hagati y'inkuto eri kugita baharwe kaburangire hamwe na kakoba wahikaho no shote hindukire irundo rya kasasoro eshemere kuba nenagwo muri kenkombe. Sincere mutuyambe ba kansarazi ba mayors mutuyamba bicuru kukwataho kugira ngo igikasasoro mu gitwaro umwanya gwayo gwishimiye kuba neza mu gimatire yokwe mu girunda no mbyoma byanyu mu gikati gerereke kuzo mu mahanda mu girondera umwanya gwishimiye kuba neza. Abaturage nabagirana kasasureji neba ezwanjizemu emitumbi yembwa nebicyuka by'abantu enshonga ahabwaki ekinuko necyo kumara abantu kandi kanso ehunamire enshongeji kinuko ntisanga n'umuka temo no kuyibikuriya ko kshanga hati no muhanda ngo gwafa bakoresa mu nyama nugirebe nyama tukore tumukasasiro nibagira mu kasasiro bagitete tugirire akabike mitumuro ya kasasureji katanche no kurebe ko mbaturage abarwire ari tukutunga hato marwara agaryo mu cekeki n'aba typhoid ekidukano mutekeza munakorera eri kwiza abo kugira kasasiro yone bakuna no mu town nibagireta bagisukaho mu muhanda hata muhanda gurugireho na nyenye kandi impamya umuhanda ngo wasa kurugireho kimwe ugurukuruga Bishop Stuart urukuzakora none abebembeze nbagira ngo enshonga kasasureji einemu omukono gubyo butegeki kasasuro 20 managing etuyere problem yitu ya kanso na hateruho kukantu zagumiza muntu managing echamano munonga buri kasasuro kayabire kizibo mu town hato mu town kasasuro techuru mu town yitwara muri kasasuro techuru hate kizibu kirinkahi cyahari yahiba kujusu eco naco tuza kucimanaginga kutumanagingire binde bizubu naco tuza kucimanaginga abebembeze bagamba ahakiremise kasasureji so twenda abandi abakoreta kasasiro tutakucumanya za company za industry nizo za kutureta rebizo bakuna gahiciro kandi bakugena gakuru namwe twenda kutaho muhigo kubakwata nibo kutureta rebizo bakasanga bite mihana y'abataka Mbarara bo yabe yahindukire site ecyo kutebekanza kasasiro kiremere kandi buri izoba nikitekatekwa ngo barundana kasasiro yagati ya tanzi igana kinana hamwe na magana 200 gasha kwa Halson Kagule.
Zamu n'amakuru eminyeto erikwingana 2,181 abatendekirwa kuyambaho polisi okurinda obusinge ombwere obwakarura ke2021 omu district 8 eziri kukora ecyange kya Mwitanzije basiburwa aba bamaziro kwezi kumwe bari kutendekerwa ahishomero erya Duhanga Secondary School hamwe n'erya Kitara Secondary School. abatendekirwe 52 barugira mu Ruhoima Kiryandongo Borisa hamwe n'amasindi kandi 129 barugire Kibare Kakumero Kikube hamwe na Kagadi. I want to reemphasize discipline. If you know you are not going to be disciplined, please just feel free. Look for your DPC and say, DPC, thank you very much for these 2 weeks. But because of my discipline, I don't think I will be able to manage. Kisembo yarabura ubuteje n'isa uniform za polisi ziri kuza kubahebwa ukubona abonese byange barukurugamo. You are going to receive the uniforms. I know most of you have issues in the communities there. So you now after putting on your uniform, you want to go and show them. Now I am a police. I'm a DPC now. When you see me here, I will arrest you. Please, let's not abuse the uniform. Disorganizing people's families, getting involved in those silly crimes. The moment you put on uniform, Uganda first, you next. Deo Obururu mukuru wa polisi muri Mwitanzije yagira ngo betegwire cyo kumara komogwe we norije kutabangura umwanya ogwo kutereraho akaruru. The Police Act is waiting. And the DPCs, OC stations, and OC posts will all have eyes on you. We want you to exhibit the best the Uganda police is known for. I don't want you to begin imagining that this is how it's done. Okutera karuru no kutandika 2012 kwezi kurukwija omwaka gw'2021 gashakwa n'wagaba Ambrose Katoto. Bare Katoto tugumiza n'amakuru abashubuzi abarukorera emirimo yabo omuri Chenjojo barigire bashabwa okuterera President Museveni akaruru agarukuza kuterwa omwaka oguru kwija okushaba kwirwa yo muwezi wa RDC ahabwa Chenjojo district obwabire nabuganaho bamwe ahabashubuzi aba Chenjojo omurukiko rubera hali Ivory View. Joseph Sekasamba ari umuyobozi wa RDC abwa Chenjojo district nagira ngo abashubuzi bine konja kuyekora mu murimo barondere kandi batere ikibina cya NRM obururu Yoweri Museveni bamuhereza karuru barekiye kubuzabuzibwa abo abarukoyendeza ebyabo bamwe ombashubuzi mu rukiko bagize ngo nabo kwereza Museveni akaruru bit binebuzibo binji. Town ya fair tena kibaita public toilet choka abantu tusingo police kava aveka mwingi nabagera mu town ya tena public toilet ukora ngabafuna ukora besente ni mukuru mu society mwana no kujera imwego obusinge bwandireho tumukuza kubunya kokare kandi kososi ngo twinde Omumakoragandi ba chairman ba NRM abwentebe ya kashatu omu district ya Mitoma batumwa okutambura enjo andijo baronde akaruru ka Yoweri Museveni nabona abakwatira ekibina kya NRM ebendera. Mena niyenda kubashaba ngumureke twena tugaruke nyuma twena tube ba vigilante tugire security meetings ba chairpersons b'entebe ya kashatu nimwe ba chairpersons ba security mu sub county mutehe nchiko ruka president tutakarondesa manu make tutaza tukajya movement inamani kuyotwa izabatakagira nfidu nubo kukigamba nozo mu family ya biryaho shanga biryaho no mukazo yo bariki konka abana babe bagamba nibya Bobi Wine bamwe ombaye ko mu rukikoro baheruka ko yarakirira ari aba kumanyangu n'abagize b'ikibina cya NRM bita murundo gubagarukire nk'abatini kibina bete independent. Koro you are moving to talk to boss what are you period you are finished. This is very bad kwebi ya nyomushana
Ryaha oyesimbire nk'independent nkabire nyunorsa bakatana sacu ngutubabingo mu kibiri urabarya abe nama yangu tuyine sacura eri kukubinga umumurumo gworuko abo kuhagira independent ninga kwesimba nk'independent twazo muri Kashari North aho mu district ya Mbarara obuciko bwabyaro bwitwa LC bwatunga imitwaro 30 kongera kwera ekibina cya NRM okuronda Akaruru. So, chairman wa movement wa nombe bamwe ombatunga sentezi acyaro nibajya sentezi ninche wajajensa numurmo oguba kuza gukora tuzi kuma iyo ho yitwe nkabata ntwenda kugira urukiko shitame cyane byeka teke bishikire turengo twazikorese kintu cyo mugato hino no kubaraza bagani cyane bazugura mu kintu baramusizamu bakazikoresa bakagura mu kintu ubwo ziragire mu mugato cyo kubanza cyabiyona esente cyo cikuru esente zahebwa buri RC umutwaro 30 nakasimo kabantu kuruga umupate yitu ya NRM tubasima abo kuba bakaronda flag bearers kurunzi amakuraga gasha kwa Den basibye Ben Mhoz na Evans Tarimo mwebare abanyamakuru betu tuchkwinire agandi menje agacenshire betwaza kumuraho nitugaruka Manyamagara gawe ne kukibaho Curamo Plus hamwe na Jumbo Juice. If Jumbo Juice naturally sweet. Atiwe mama okutura nakakoko kasirimu ko kuzara umwana no bamuhereza ni vera byasera. No bwana umuhereza aho buri izoba ukumari sande mukaga. Esande mukaga ezo kuzukwaho umwana wawe agumiza na septrini eje yabana. Mpaka aitura cheberera umwana twakakasanga utabonera kakoko kasirimu kandi cyo nkibasika munonga abo hatiya tuyina bacara binji abarakutura nakakoko kasirimu abareberire ku ngenda zabo bakareberera abana babo bamara kubazara bito bakohereza za sara kuza Verapini na za Septrini abana bakambatine kakoko kasirimu. Manyamagara gawe yabane kukibwaho Curamo Plus hamwe na Jumbo Juice. If Jumbo Juice naturally sweet. Wali wate kunywa kiwomu akandi oli muntu cyanywa kati akandi ekikuwa amanyi akandi nakamwa kasigala kalungi akandi kuletedde mu biga bitano akandi 1 2 3 4 5 muri mu kirungo cy'umubisi gw'enjuki tebakiseera kinywebwa abantu babulijjo ne babawusi akandi soft drink asinganibwa mu maduuka gonna essimu noti 323 oba noti 788 14 55 akandi yatumuze ebyozo. What are you doing there? In Mabaya? Not tonight. You go and find other people who don't have mosquito net. Let me go back to sleep. How are you? How did you sleep? Hello, neighbor. Hey, it is clearly not a good morning to you. What happened? Don't tell me it is mosquitoes. Yamawe. Wait. This one I have to show Dr. Amina. Hello. Yes, look at this one. That is my neighbor. He was in running battles the whole night. Hey, this man has seen this. Anyway, I will take him to get the mosquito net. After all, it's free. He's did you carry your mask? You can't survive malaria and you die of COVID. But yo, now you run there. That is where you reach. I will wait for you from here. Aha! Congratulations, my friend. You have gotten yourself a free mosquito net. Next step, let's go home and I show you how to hang it up. Otherwise, I might find it in your madrasa. Extra Morondo.
nange kyakunywa kisufu abafere tebaguza omulondo no kwina kubaako kirungi tulumirirwa bulamu bwona amakago oligeza n'okikombako omubiri gukuba n'obutwa ne bufumuka mubiri guba bulindaala naye no bakunyoma n'akomawo kizibu kula obusimu kirungi extra mulondo guba wettanira balina n'akananansi akavumula lubyamira petayiti kajongerako okukololakolola n'okussa obubize endwadde zekasaanyawo kirungi extra mulondo. mukyala wanje sente zanje zibikaga nkahe kukwambihire ngo razita mu banka tariyo nigana zingereke ziri mwami ziri nunu ugashwera mu kazi cuko okunigora bika sente ziriyo eje niyo banka eje tata black is white musinze utajya pemengo hachi mutahirirwe mbeba ebicere empiri eminyaha bahoki shemererwa n'abashuku cooperative savings and credit society limited umukurisi masomo Shuku Cooperative Savings and Credit Society Limited bine head office yabo omuri Shuku Trading Center Nyihanga branch Rwanyamchinya Bugamba branch Nyamukana hamwe na Yakabohi omuri Shema municipality gamba nabo 0 23 18 abashuku cooperative savings and credit society limited barakwendeza Christmas enungi n'umwaka musya gwihorere oine chiruka nka motoka pichi narishe binde birikoresa amajuta mwise chiruka cyawe kandi okoresa amajuta marungi aga BAM petrol stations otunjo ohereza burungi bine service center washing bay tire fixing okutereza empira nebindi yenywera amajuta ga BAM petrol stations uhika uri kuza omu Christmas age omu bucurezi kumanya biri kukira hotera noti mushanje notemwe 23 19 nkaga ni 2 neinga noti mushanje ina 23 19 nkaga ni 2 utamera kwa sauda erozo butwa mu shagama kandi ahereza n'amano mubiri Alvera sauda erakorwa mu black seed hamwe na rukaka eratamba mushisho gwa buri muringo kandi eroza no muntu pineapple sauda erakorwa mu nanasi hamwe na black seed eratamba ndwara z'amagufa zona hamwe n'efumbi W kombucha sana erakorwa mu tangahuzi hamwe no mujaja era appetite yo kurya hamwe na mani go mubiri okumanya birakiraho terra John wikiri futayebwa hari zira mushanje 2 cyenda ni 2 nshanje ni 2 noti mukaga ninga noti mushanje noti mukaga nkaga nemwe 5 ni 5 2 na mushanje Otwiro inechetengo chokushoma bunasi obuzarisa na lab technology Evelyn School of Nursing and Midwifery Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa na lab technology arurengo rwa certificate niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya ahabwa January intake kurene kugenda omisha hishomero ebiri kukiraho terera principal hari noti mushanje noti 2 cyenda na nshanju na mshanju nkaga nemwe nari director ahari noti mshanju mwenda 23 nshanju na mnana Evelyn School of Nursing and Midwifery Mbarara City improving community health. Baby Junior Jelly munywani witu ele rukundo ya mama eyorori kandi ngerinda emibiri yetu burikire Baby Junior Jelly Baby Junior Jelly Baba kanje bakunda Baby Junior Jelly na Baby Junior Soap punkeza kuba nabisapatayi babo baba bajiresire echama ina kaho karunchi neyero byimbiri yabo babiyama bino businjo netango pere obukuretwa diaper kandi ninunchi ahambiro gomire nambiro gurugumurahindra ibikorwa movit woba tonywa cyarenga tosobola kunyiriranga cyarenga yiki kedi bitoto cyarenga nze nywa cyenjagala andi bwo kusiwuka ku yate cyenyi mbade cyaba burya cyarenga ne motoka yi
KDB Chalenga Tonto kati ali ku mutindo gwa Siona kaleta hangover atike kalika tonto akafa akedda abasubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 571 282 ne 0782 8979 0 Chalenga ali mu maduka ne supermarket ne mabala wonna. Abanaume Enterprises abarukushangwa harubaju rwa Hosma waba no shumeduka ya kabiri babaretere emyenda misya nka digital, satin, chiffon, cotton, lining, kinyankore suits, emishanana, gomesi n'emyeko yazo, ebitambi, emidarizo, oburisa, binene ya Mothers na Fathers Union, jacquard, singles, nets, legeza, bridal materials, n'ekindi, tops n'emishanana, emyenda y'omunda ey'abakazi n'abashija, material zebiteteyi, emyenda y'omwanaume Enterprises, yoner original kandi beyi nunungi munonga kandi omuntu orukugura nitumubazirra nangwa tukhabura okoragijware esimu noti mushanju noti emwe 96 799. Good morning. Good morning. Muli bulungi? Tuli bulungi. Wow. Thank you. Mwena mutunulira kituzi. This is my 3-in-1. Inze niwa busatu buli lunako. Jeni ntambula nako akareba yakola kituzi yebale ate nze nkawaako omuliro. Kituzi healthy drink kyekyokunywa ky'ebirungo ebisatu ebiri awamu ekikamuddwa mu butiko bwaffe obwa wano. Kituzi healthy drink kijjuddemu emigaso nfaafa omuli zinc, fiber, vitamins n'ebirala bingi ebiyamba omubiri gwo obutalumbibwa ndwadde ate nga tekitamiiza. Kituzi healthy drink yakakasibwa ekitongole ekikakasa omutindo ekya UNBS. Essimu 0787 345 okra n'ekihingwa ekijwiremu emigasho ahari abo abari kukikozesa. Bacon Uganda Limited ebaretire bacon okra powder eri kukuhwera ahandwara eziri kukuteganisa ezirimu ulcers ahabwa ebirisa bingi ebigirumu obariremu potassium, magnesium, zinc na vitamin B group nenungi ahabashija n'abakazi abatari kutambura kurungi omu maka gabo nebahwera okubasa kubamarisa orugendo rwabo. Enkozesa ya bacon okra powder eyorobi nobasa kugitekera omu byokurya ninga okitabure omu mezi agarukosya oginywe nkubushira. Okra powder gishanje omu pharmacies, supermarkets n'amaduka gona omu ihanga ningashi ahora arebe cyapa cya bacon ekyarangi ya kinyanzi. Bacon endya nungi ahabwa amagara marungi. Umugara wanje humura abo ninye nizarabo bagire ba fesora twetire kirabo cya Christmas ni cyecu nane sete sete sasura basazireho a level 2 na level 4 mwene mwami kanina yongera kukunda mwami nomanyanga abanywane banje biza kubagabira kuri umwete ndo fesora mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli mutaferwa mu kiyogu tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukiraho tera noti 8 noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. Banange rero sirina maanyi nze nansi eby'omubiri mugonvu oba onoolwala. Hello. Tungasaazi owaye ki ekikukyamudde bwe kityo? ono gwe bayita ntungasaazi kyakunywa ekiwonya ennyonta kizaamu amaanyi kimalako stress n'emigaso emirala mingi. leka muwakake ono ye ntungasaazi drink. Ntungasaazi drink alinyisa na appetite akolebwa mu kitiko omubisi gw'amajaani n'ebirala kyatongozebwa aba UNBS agulibwa 10 lwokka atanaweza myaka 18 atonywa. Ntungasaazi akolebwa Emanayera Company Limited w'omusuubuzi kuba ku ssimu ezo. Ntungasaazi alcoholic kombucha. Ekitongole ky'ebyobululu da Uganda Electoral Commission kimanyisa abatezi b'obululu boona ko obululu buli kwija kuteerwa buti. Obwamukulu w'eihanga hamwe n'aba MP n'obw'ebiri 14 okwokubanza 2021.
Obw'amarembo District Local Government Council Road Mayor Chairperson hamwe na Councillors n'obw'ebiro 20 okwokubanza 2021. Municipality City Division Chairperson hamwe na Councillors buterwe ebiro 25 okwokubanza 2021. Obuloro bw'amagombora amatown Municipal Division Chairpersons hamwe na ba Councillors buterwe ebiro 3 okwa kabiri 2021. Abo bonka abamazina gabo gari omurukara rw'abatezi bakaruru nibo bari kuja kwikirizibwa okutera karuru. Abatezi bakaruru bona nibatekwa kujwara za mask banabo mu ngaro kandi behakanya okwehara COVID-19. Ekitongole ky'ebyobururu nkimanyisa abantu bona kubeija bakatera karuru okutorana abebembezi babo. Otwire noteganisibwa abashuma nenga otari kumanya ebiri kufa mu kayawe wabo taruho. Homescan beine za kamera ezo mu maju ezo mu banka, spy cameras, kamera za factory, kamera za hanguto beine obwoma oburi kuratiriza ekiruka cyawe nka cyaba kibirwe kwena ngo manye aho cyatora narishika stroke boda tracking system. Beine aramuzo mu maju beine obwoma obwahanyiji obwo kutekamo ekinkumu access control and attendance machine ahamwe n'ebindi byona ebyo ari kwetaga ahabwa security yawe ahamwe n'eka yawe narishi business yawe emihendo nebasitibwa buri yomwe kandi no kwikirizingana ebiri kushiraho bashyirire aharubaju rw'ekizimbe ecyabire kiri mu Radio West aha High Street ningatera note 322 15 89 Rockborn. It's a spirit, a way of life, a relentless form of energy, with a spirit of endurance and high performance, and fast energy recovery after a tiring job. Rockborn, Uganda's favorite energy drink. Rockborn, feel the positive energy. bakama ba Cool Events abinja mu kumanya nka Cool Sounds babaretera Cool Industrial Park omuharemu Cool Millers echoma chomutindo chukusha akahunga ka plain and super. Cool Warehouse ninga stores omwanya gwo kubika ebintu abakwenda gukora amakorero factories hariho amashanyarazi amizi parking na security birukwemarira nshangwa mbaranya mtanga nsije opposite Taga Factories no bayikira hasemweji 0 ina 0 ina 0 emwe nana mwenda emwe ina mwenda. Ashini cyumusigaza kanso yabakari ngo abantu kubafauna n'abantu bakigura abantu babuza ka zero energy drink kumbucha iwe tojine kakugira ngo gerete nyo nagenda naza kora handi sense zawe nazo ayiva sense nzokozire mubwire ukwezi kona nzokozire nzezo abantu batakura nebenda ka zero abantu boss nyo nagenda apana kandi atumkazi wanje uno mutahi kona mwami nyora jati nagenda nebiragenda leta mano mubiri eyo zyo munda leta appetite ezibire ndwara zekine netamba na hangover rera abashize nabakazi ihine nagari yamana go mutano ninjya mwancenga gakize neko rwo mbutuzi enanansi obwoki yeshande yamajyani ekitaferi na no murondo neko rwo ba Jonathan and Frank Investments Limited mubendo mutawuni esimu 0 33 insanzu nina kazero energy drink kumbucha nitubatangire tugende turga hari umutayaro mu mboga za basoma abakitimwari emboga zanyu zikunura emeziri mutayari tezikula Uganda tubade tutomera benye no kunaba ni ndonda jemeje ni makangari ka tayari kale powder pana na yanga tinkijizo twale bakasoma banje Nutanga mutabana muranga bwere baranga tayari kale powder tayari mucyuzi mixi tayari chicken flavor timwagala kubigura dino muntu akwasa kulya byo kurya okuye mu mboga oti mu tayari kale powder tayari mchuzi mixi na tayari chicken flavor na chai kunura bo kumunywa noteko tayari ntangauzi tea nesango mu supermarket ano maduka gona omihanga lyona. Hallelujah Jinga Tea Drink na Hallelujah Tamalaini Drink.
kubaho aba area reflexology health solution and nutritional center ebiri kukiraho teresimu 0753 03 abaturage abarukoze senyanje y'abunyonyi nibenda President Museveni abase kwishirize byabaraganise ebirumu ekitashaya hamwe n'enkuto erukuruga kabare okwika ahanyanjeje aba nibagira ngo ekitashaye eki bachabire obwire buringwa nguna habwecho nabo nibacenda. Sunday Davis orukwebembere kibina cyanyekundire kibesere bunyonyi Marines Association ekibina egende kwihabantu omunyanja babagwiremo nagira ngo abirayi n'amasiko mingi omuyoweri mu 70 bahaburwa watayire kabare bit ogwaize yahwamana obuyoweri mu 70 bahaburwa atagambere akitashaye so ekitashaye obwire bwingi cyo yambire akuleta imigugu ninga abantu akuba urunaku rw'akatari rwo kubanza urwa katano turakira kubona abantu bingi barugesera inyanja kandi barareta ibintu ebira tuyamba nkitwe nkihanga nk'abanyakabari. ohiro okuraganza ekitashaya abantu bagira ngo enkuto yakabare kuzabunyonyi nayo ebarabanisemo ekiri kumara hino buturatu twara umubwire kandi umubwire nyina radiya riski abwo rugudo kuba rubi omwe tuyisa mu rwariro umuntu yafiye cyo kubirekera basika urugudo rwito rukakorwa tukabona na ambulance Jawari Musimenta omunyeto ogutishangira anyaje ari kuvuga abantu nagira ngo nawe nko umuntu obumwe nagira kwera rikera mukasha bibiri mukakate kanje akati muri kureba nikace nikashakere mukakarekare enjure ntere so abantu aba bari kurwa kabare barabine ebintu byinji kebigugu bari kubamwe bari kushopinga mukacayi kankanyanja bunyonyi none bakira bayamba ku begure byo bintu kikabamba senyanja kikabatese mu kagabo abamasiko bagino mwebembeso ogo wena oragarika wa president na munonga okubatungira ekitashaya kumuringo umwe go kubahwera abikwate n'ibintambura. Omugandi agacenjire owabireho agent wa Radio West kandi obwahati ori mukuru waba chairman LC1 barwanya mahembe Kashari ayanjwirwe omurigirwa we omumaka gabazirebe abanyabuzare bakuru bekanisa Muhangs Julius obingi bari kumanya nko mwekambi wa Kashari kandi owabiro agent wa Radio West izo bari yanyuma abazyo omurigirwa we Gladys Akamumpa amwanzwiro mbazirebe abanyitagiri yasomwe kandi I'm very happy izo very thinkare bagoma garaganje abo kuba ndayine cyete ngo cyo kwanzura umukundwa wanje yantwara wishira abazirebe yanyanzure siyone ryaho nashemerwa kandi agari amazima ni muraganisa intekwa kwitiza kwa buryo kubagwa mbaguhabwe kwakoza kuzansi kitandatu zo hamwe kwakujanse mu nzo zo ni muraganisa ngo niza kufa nawe ebiro byona kandi tegateje kumwe cyo nkora na inda cyo no magaragense zede ryabonera munonga omukoro ogubiro omumakagisho omwishi orukumanya nkabakashaba Wilson omucyari cyacanika Ruto Makashari obubabire bashagatirwa abanywane babo abashabiro kukundana bakabe cyo kureberaho nasimaranga wizoberi nasimaranga wa grade kundo muntizo barakashikiro kamwanzo maidia tima omwekambi Julius lave yabategeko kandi umukoro gwaba murunje munonga imrahira Julius omwekambi ndagumira musapotingire mpaka ibiro byona shakwa Evans Tarem
twazo mu makuru agebyemzano Sports Club Villa hamwe na KCCA FC team ibiri ezikirizeyo okuhangura ebikopo mu mpaka za League ya Uganda nyencha karene zo kuritana hamwe omu mpaka za Uganda Premier League ahacaye bombo. Sports Club Villa nubwo yabene record yo kusinga bikopo binjo mu mpaka za League ya Uganda ebiru ku 16 kuiho mwaka gwe 2024 tekasenje chikopo chona OKCCO etwire ne kora je Villa esingiro muzano gumwe ahari eshatu season age erugwa makaze ogundi ekasingwa hatkande ry'umwanya gwa katana kimeza no bonero bona Barukta isa KCCFC aharubombo timu ya Sports Club Villa neza kubetine Benson Muhindo aho amana gabu gataha hateneza kubane kosomo zana Isaac Ogwang Ronald Sechiganda hamwe na Gofini Oiroworth rero yo KCCFC takasinjirwa muzano gona mu season age nayo neza kubetine muzane Moses Aliro watunjiro buta abarukusinga Mbara City esabite huire hamwe na Juma Barinya sose ya timu yanafa wa KCCA okuva mu source eyizo kuberanga toandi kitebye ngo pirate kunatandika tubadde tugeza ko kuri hasinga kulaba bikibe tusobola kubiterezeza ensoze zaliwo ku match ewedde n'okuba nti no nga olaba fixture weri fixture badde favoring nnyo tubadde tusamba opponents bafulusi ba mu denaku 3 afeto mu denaku 2. I've had a good run, picked up points, also confident, and it's going to be a very hard match as far as we're concerned, especially that we're going to be playing away. Omizani 15 irukira timu zirukwatana hamwe KCCFC esingira mirundo mwenda Villa singa gumwe timu ezindi zirukuzana izo y'urwa kabiri Bura FC ainaba URA ondu parakaneta isa wa Kiso Giants hari Green Light C Stadium Police FC aine Busoga United rero Bright Stars ne kwatana na Maida KCCFC na UPDF ndoze bembire kimeza hati chempakezi ahabonero mwenda omezane shatu ezanwe season age Police ine mushanzo mu cyakashatu URA mu cyakana no bono butano ekuraturwa Sports Club Villa Bull hamuna Express mukono gobanji oino bonero buna agebyemzano nugo twatwinire kandi nugo gatusya aha muhero gwagacenjwire ahabwe kireki nuwamanya Serena Brian Sande tukusima munonga abo kuba nitwe murare kurunje. Okumbere bane kukibwaho kituzi Health Drink Fresh Uganda Limited hamwe n'aba RN Interiors. Program okwembereba yes musibireje basebo nabanyabo abakundeba kituzi Health Drink bine cyo kunywa cyunje munonga akacupani sinjuru 10 zonka omukasese omwihangwe na wanoza kubyamo Allen Interiors barisire showroom ebintu bene byo koshomuz omukiyungu